Nega tekşirish dokument? Tushunmadim. Dokumentlarni nega tekshirasiz deyim? Tekshirmay, protokol tuzilib, Turmat haydovchi. Pоворотник Tog'izboy keltirasiz. Tushunibdimi? Niye kameraga boshqacha suyladiz? Tushunmadim. Niye kameraga boshqacha suyladiz? Bugacha ne deb suyladim? Shtrafini tekshiraman demadingizmi? Shtraf tekshiriladi. Nega tekshirasiz? Ha? Nega tekshirasiz? Söz ustida tekshiriladi shtraf. Nega? Qancha nega? Shu aytib tutmayman, ne sababdan tekshirasiz? Protokol tuzarni oldin shtrafini tekshiraman. Agarda 30 o'lchamdan oshgan bo'lsa, 3 mingdan jo'g'ri bo'lsa, shtraf stank bo'ladi. Onam? Onam ayıp bo'ladi, Turmat haydovchi. Agarda 3 mingdan jo'g'ri bo'lsa, shtrafimiz. Nasha tushunibdimi sizga Turmat haydovchi? Hozir ne qilayin shunda? Ha? Hozir ne qilayin shunda? Dokumentlaringiz, pasport, prava. Ne qilasiz? Protokol tuziladi. Protokol olib kelmaysizmi? Men siz olib keling protokol. Men hozir berem, ne qilasiz protokolni? Dokumentni. Protokolingiz qana? Nol, yerda olib kelmaysizmi shu? Siz olib keling. Dokumentlarni olsangiz. Nega tushun dedingiz? Pоворотниgingizni tozalaganingiz uchun. Pоворотникni точно tozalamadimmi? Ha, точно tozalamadingiz. Agarda asfalt etsangiz 10 kun ichida nimaga olsangiz 10 kun emas, 1 oy. 10 kun, 1 oy al skidka. Aytma, protokol agarda 1 oy ichida to'lsangiz og'zida to'shilib turadi. 10 kun siz sot постановление aytib o'tasizmi protokolga? Yo'q, постановлениеga chayin siz 10 kun ichida al yerda комиссионный sostav bor, o'sha negizida qaralib bo'lmaydi. Nima o'xshaydi? Shuni to'g'riroq tushuntirmoqchi, qanday bo'ladi? Qanday deysiz? Shuni to'g'riroq tushuntirib beringchi, qanday bo'ladi? Agar ma'qul emas bo'lsam. Ma'qul emas bo'lsangiz 10 kun ichida go'rgayga borasiz, 14-kabinetga. Men boraman. Siz borasiz. 14-kabinetga borsangiz, o'sha yerda komissiya bo'ladi, 8 odamdan turadi. O'sha yerda bari nima qiladi? Tekshirib, jiltib chiqaradi. Agarda men sizga dalilni bera olmasam, protokol jo'qqa chiqadi, men выговор olaman. O'sha. Agarda dalilda sizning pоворотниgingiz tamizbay burilgan bo'lsangiz, unda shtraf to'lanadi, misol aytib solinadi. Dokumentlaringizni berasizmi? Xizmatni ko'ringizni ko'rasizmi? Ha, dokumentlarim turadi mana. Siz olmaysizmi dokumentlaringizni? Ha, turadi deyim. Turgandan siz menga bermaysizmi? Beraman hozir, men tanisha olmayman siz bilan. Kim ekaningizni bila olmayman. Stash inspektorim bor. Ular Srog'im ko'rib qoldim. Srog'im ko'rib qoldim. Dokumentlaringizda. Srog'im ko'rib qoldim. Siz yaxshi o'qiy olasizmi? O'qiy olaman. Men ustun o'qigancha chayin, palnomochangiz o'qigancha chayin javob qo'yasiz. Qanday tamizlaysiz? Ko'rib olatam men. Yaxshini qarab oling, sizga yaqinlarga Srog'im ko'rib qoldim, qirg'izcha so'ylayapman. 2026 bo'ldi. Endi dokumentlaringizni bersangiz. Haydovchi kamera tartasizmi? Ha. Sizning jalpi ayıp pulingiz 6000 so'm shtrafınız bor ekan. Prasrochniy. Hozir ko'chada shtraf stank bo'ladi. Bilayman bu 6000 so'mni men hozir men sizga sotni chechimini ko'raman. O'sha sot orqali bu Neni sotni chechimini? Ushul именно ushul protokolda hozir ochsangiz hozir qani. Tekshirganingizni ochsangiz. Nomer protokolini o'qisangiz. Aytaveringiz. O'qisangiz qancha ekan? Aytaveriz, o'qitam sizga. O'shol nomer protokoli men hozir men sizga sotni chechimini ko'rgazam. Bu protokol sot orqali 15-avgustda jo'qqa chiqqan. Jo'qqa chiqqan? Ha. Sotni chechimi bormi? Sotni chechimi bor. Ko'rsatmishmi? Ko'rgazaman hozir. Sarıştı. Açıkla çıktırırlar. Tren peşinden sottan kan protokolun boyunca da çıktı. Al jo'qqa chiqdi va. Sistemadan jo'qqa chiqarib biz nima qilamiz? Alo, protokol nomerini o'yingiz jo'qqa chiqqan. Protokol nomeri. Alo. Sistemani nima aytganda men to'xtamning negizida ko'rsatdim. Yo'q, o'zi kecha o'qqanda ertaga. Sistema hozir ishlaydi. Qaysi sistema ishlaydi?
Tekşirген. Şurada polni açıp koysun. Ошондо номери турат го, протоколдо материал бердим ожам. Менде эмман мындай киргизген билесиң? Ошондо тура саат деп Соттан келген токтомдун негизинде так качан жайындасы неме окшойт по-моему, Августтун 15-inde. Aka baza işledin mi? Алып койчу. Bir Бул азамат işlemişleri aldı mı? Ошол боюнча соттон токтом алып келгенбиз. Aka hazır onun model машинаны таптырдык да. Ya mына ортолук жабыга. Штрафты кийин төлөп, азыр учетко коюп кийин төлөп койсок Соттон алып келип токтом. Штраф кийин төлөп койсун. Биз учет жокко чыгарды деп базага киргиз. Привозят тыкканда сени? Учетто жок. Временно Анан перес. сенен кандай чыгып атат билбейм. Olur, Менин bak, силерден başka чыгат да, мен дай тозот да, допустимчи. Тозот дагы мен правам алат дагы. Эмесе 2 жолу 15 мүнөттөн убактым алат. Машинаны стоянкадан тартып келди. Эми башка штрафың болушу мүмкүн. Ата именно ошол Башка штраф эмес, ага айтып атам. Ладно, штрафты дагы протокол номерди. Протокол номерин көргөзөт. А именно сот жокко чыгарган протокол номерин айтып кой болмок. Сөзгө тартып алсамчы? Мен башка штраф болсо, азыр система иштеп калса мен текшерип берем. А система иштебейт. төлөм кежеге кирсеңиз телефонуңуз менен. Азыр ошол именно ошол немени мен чыгара албайм да азырчы. Төлөм кежиден чыкпайт да. Чыгат да, азыр протокол номерин айтам, сиз ошону текшерсеңиз. Төлөм кежиден. Же мен паспортум менен текшерип көрөм, правомун немеси менен. Азыр бизде 2-3 күнөн бери иштема, бир иштеп ошентип. Мен азыр просто азыр мага чечип бере берсеңиз, мен келген 15 августта болгон бир жолу келдим, ошол боюнча убактым жок, бүгүн арам келип атам да. Эртең дагы качан келем Кудай билет. Анан ар бир сайын эле гайлериңиздер мен именно кайсы протокол мен азыр болсо жазып коеюн дагы. Мына эч кандай неме жок, штраф жок. Жок деп атпайбы? сезон болду, мебелдиге да сезон болобу. А? Кышты сезон болбойт да мебель колдорбойт. Эч кандай. Тойда штраф жок дейт. Аслан. Төлөм кежиде мен текшерип атам. Мына текшерип атпайм төлөм кежиде. Менин машинамда болбойт экен да. Штраф выпущен ручной, зарегистрирован в едином реестре правонарушений, не найден. Штрафы зафиксированы камерами безопасного города, не найден. Сиздин эле мына иненен Эме? эч нерсе жок. гайлер тозгон силер кайсы менен текшересиң? Ушул төлөм кежи менен. Эмнеге мага чыкты деп чыгып атат, тиги гайлер байзын кетет да. Мен айтып атпайм, полный соттун токтомун биз аткарып, базага киргизип неметип коебуз. Мына өзүңүз эле Ал эми көрүңүз. материалын качан тапшырат экен? Сен чыгып бияка келип турасың, что берсең келген ошо. Мен азыр 2 жолу текшердим өзүм телефондо. Эч кандай неме жок деп берди. Тапшырыш керек да мага. Өзүңүздүн системада качан иштейт? Bizim sistema bilmem kaçan işleydi. 2 günden beri şuna oldu, 2-3 günden beri şuna oldu. Bir işlep. Неме карай? Кимдер карай? Техниктер карай болот? Аны Бишкектен неме dedi, sistema. Bu Genel Prokuraturanın sisteması болчу. Şunu biz қолданабыз. Мына иненен жасаган эле чыгат мына. 2.01 деп. Өзүң эле текшерип көргүлө. Ошо неменин эле силер чыгарган токтом барбы жокпу? Кайсы? Биз чыгарган токтом жок да. Соттун токтому болуп эле базадан алган жөнүндө. Мага чыгып койгон. Мен эмнеге мына 2 жол силерде 1 жол болуп 845-75 протокол номер. Онда кадимки кол менен жазылбай койгон. Кол менен
эле жазылат эле го. Yok, ol alып kelip tapşırsa ben kompütere girgizem. Чотпой Эң чыкты. Ошондо 84 кайсы именно ушулубу? Бирөө? Протокол номер 1. Мен Калса соттун чечимин көргөзөйүн. Кагазын видео калтырып так, телефон. мен мына скриншот кылып алдым. Sürekli şu oldu. Скриншот кылып алдым азырчы. Ошол токтом бар да сизде, туурабы? Соттун чечимиби? Бар Жаныңызда? только телефондо да. Алып. Мен номериме, WhatsApp номериме чытап алам. Канеринде болот. Бул силерде жокпу? А? Бул силерде жокпу? Биз архивге тапшырабыз да, мен ошо менен издеп көрөйүн. Если ошол боло турган болсо, да дополнительно айтабыз. Просто сотко 2 неме болгон да. 2 протокол боюнча кеткен. Үрөнү жокпу чыгып өчкөн да. Сиз ошо менен адаштырбай атасызбы? Жөн мен соттон алган токтомду мен киргизгем. Ага чейин бу жерде Азамат деген киши келип неметкен, Азамат деген келип токтом бергенде аны да киргизгем. Ол 2000 канча 2019 2020 соттон уткан экен өзү. Ооба, бул деле ошол неме. Ошол эле жылдары болгон. Сиз ошо менен адаштырбай атасызбы дегеним да. Билбейм, ошону азыр неметип көргүлөчү, мага жөнөтүп койгулачы. Ben baktım hadi bırak. Biraz Alican degen WhatsApp'ta gelip Açam bin bin atıyor. Атыңыз ким? Медер. Мага жөнөтүп койгула, мен карап. Если именно ошол токтом болсо, ошол правило болсо, Азыр карап кетсеңиз. мен система иштеп атат, мен кантип карап берем. Система иштеп калганда азыр карап туруп, ошонун негизинде биз Ооба, мына машинаны мен алганыма эми 2021 жылдары штраф төлөдүм. Улам ушунун артынан келе берген. мен айтып атпайм, мен номеримди жазып алдым, мен дополнительный эмелерге эмесин берем, маалыматын берем. WhatsApp'tan болсо, WhatsApp'tan телефон болсо, телефон жазып. Ошону айтам. Силерге бизге келиштин эмеси жок. Ayakta bakalım. Намы жөнөтүп койсоң WhatsApp'tan турабы? Ар кандай болгон? Өзүдө болгон, Бишкекте болгон. Булар фон төлөгөн да? Бул баштары. Эң акырында. Анан базарга өчүрө албай, любой эле жерден чыгып калат. Так, бул 61 2 протокол боюнча да. 7-11-42. Бул жок болду. Бул жок болгон, а? Азыр жок болуп аткан жерде мына 48-45-75 деп турат го. Ошол. Азыр сизден чыгып калат да бул. Өз негизи ушул экинчи протокол толугу менен сот канааттандырып берген да. А биринчи протокол жартылай канааттандырган, бирок бул жактан келгенде бул админ практикадан өзүлөрү эле мурда эле жок калган протокол кирип калган болгон. Ошон үчүн биринчини жок болгондагы именно тиги сот толук канааттандырган протокол жок болбой турат да. Так, бул токтом качанча болот? 15 август болуш керек. Şu falan baktı da bu da olsun diye canı satırlıkta. Ондо машина эмне? Болду, система иштегенде карап, биз дополнительно сизге неме берип коебуз. Yenilmezsin. Маалымат беребиз WhatsApp'tan. Наш. Булар 24-чы октябрь.